Kable pi baro shakatup Khubor jungi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke sngi kilong. Puk kulut kinong yalam ke BPP bakren Hindi ulat. Ensei kertong soyong ke UDP laak santre Lber. Pelait pait ba ubak Michael Siem ya ke documentary KSU. Bat da ke jingshit hem rakhe Jubilee rupa ke Ribhoi Presbyterian Synod. Bat mentangin pa shiki Khubor bakam banyak. Kumba Jyllong ke dustur haying darbar thauan ke Jylla bat wat ha parliament ke Lok Sabha bat Rajya Sabha ulat ke Jylla bat u NAKA president ke ri India ki juai ke jingkren pli darbar da kaktin bayas ngau lang da ki babon ki dukhat jang haying darbar thauan. Menta ke sngi ke arpau terik Lber lasdang ha ke sinchong darbar mang pisa baningkong jang ke sarkar MDA2 ha ke ba ulat upagu chohan ulakren de kaktin Hindi ke babon ni ki dukhat jang haying darbar kim das ngau bha. Mardor uba Arden Miller besai moit president ke VPP ula kem jingklut bat ula ujor ya kini ke jingkren jang ulat de kaktin Hindi da ke bakadau ye ki kendon an jang haying darbar badai ban kren de kaktin pareng. Baru saungut kita kot jangka VPP kilami jendat nok syabar kat badang keren ulat hapo ying darbar kum kejing persya ya kejing lek jong ulat menta kesngi. Please not to interrupt the governor's address. Speak and voice the sentiment of the people, sir. So I think it will be better if you allow me to submit a few submissions. So if we go according to the Rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in this August House, it speaks about the language of the Assembly. And here it speaks out very clearly that the business of the Assembly shall be transacted in English. So through you, sir, may I inform the Governor that Meghalaya is not a Hindi-speaking state. I would also like to remind each one of us that the people and the leaders of the state decided to part ways with Assam because the Assam government tried to impose Assamese as an official language. So, sir, I feel that we should not allow this to become a tradition in this August House, sir. Sir, the government of India did not pay any heed to the demand of the state for inclusion of Khasi and Garo language in the 8th schedule, thereby depriving us in various ways. So, sir, I want to appeal to you, sir, that the governor should address to us in the language we understand, sir. I don't want that we will proceed. We have to start shouting slogan if the governor continue to address us in Hindi, sir. I will allow this house to, the governor will be addressing in Hindi, so I think we should let it. Strong exception to this, and we strongly condemn. We strongly condemn. This is against the sentiment of the people of the state, sir. Mr. As Speaker, a party, sir. we truly represent the voice of the people, sir. Mr. Speaker, sir. This is very, I think, on this issue, I request the honourable member. Just let me complete. On this issue, I feel there should be no opposition, no ruling. We should stand united as one. Standing, all the members are requested. So I hear because of the toil and sweat of the people and the leaders of the state. When the chair is on Just his not feet, get the state when the simple chair as is that, on his sir. feet, all the members are requested to sit down. When the chair is on the feet, on his feet, nobody else stands. आप सभी इस परंपरा को आगे बढ़ाने और सदन की गरिमा को बनाए रखने का आग्रह करता हूं। राज्य के सभी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के संवैधानिक मैंडेट के अनुसार सरकार बेहतर शासन के माध्यम से राज्य की बहुमुखी प्रगत लोगों के जीवन स्तर में Government of India to impose on us the language. कर रही है। No, we will not allow this. Down, down. We condemn the governor. We condemn the governor for addressing Speaker, us sir. in the language we don't This understand. is not the behavior It that is is expected shame. of an elected member. Oh, Mr. Speaker, sir, this is not the behavior will not expected allow. of the elected member. Either you The throw us honourable out, speaker, the honourable either you governor throw is us addressing out the or you house. stop the governor. The honourable No, we are governor is not addressing the misbehaving. house. We are This is truly not the representing kind the of- voice of the people of the state. This is not the kind of This behavior is is against expected sentiment of the people. of elected members. The people of the state will not accept to be imposed.
language to be imposed on us. Sir, the rules are I very don't clear. understand what you are talking in Hindi. Rules are very clear that if the written speech has been put in the House, the honourable members... No. This is a Honourable design members from the can- government of India to Well, start there are imposing on the restrictions. states. If an individual is not we know able what to is the read design. English, then we cannot No, impose sir. it on the individual. We will not allow The this. written speech has been circulated in the House. Yes, And but therefore, it since the should be written speech transacted is in English. circulated in the House, The rule is clear. The so rule is therefore, clear. yes, and the rule also says Rule that is the written clear. speech should be given. Mr. Speaker, sir, I request that this kind of behavior should not be admitted. This is not the way the Honourable Governor government is will have to addressing the think House. from now on. This is not the kind of behavior that's expected of elected members. The written speech has been circulated have to do everybody. anything. And there is no reason why this Self-respect issue of the should be state made. and its people is If an more individual important, we has cannot got compromise. certain limitations in terms of not being able to speak or read a particular language, then we have to allow. Because the written speech has been circulated. It is not that the Honourable Governor No, is we should speaking, allow this to become a speaking tradition. only because he wants Addressing to the speak. Meghalaya Legislative He is Assembly by able to Hindi. read Hindi, he is not able to read English, and that's the limitation that is there. There is no reason that we should make have this to an understand issue. that Meghalaya He is is not not a doing it Hindi-speaking because he state. wants to do it. He is doing it because he has limitations of Meghalaya reading, is not a Hindi-speaking not in state. English, but in Hindi. And therefore, the written speech has been circulated as per rules in English. And hence, as a respect, this is very, very sad to see that a disrespect like It may this be is being sad, but done the people is to happy the member, to when the they see Honourable us Governor of the raising House. the sentiment Therefore- of the people before the House. Therefore, it's very sad, and I request the members We not respect to, the people not who to, elected us. not to bring out an We issue know like this this. is against the This is sentiment not of the way. people of the state. The people of the state have not given us the Would you mandate please sit down, to please? speak in Hindi in Would you this please House. sit down? Would you please take your seat? We don't want to be part of this proceeding, sir. And those who don't feel insulted, they may stay in their seats. Ke Executive Committee Jong United Democratic Party haka arpotrik Lber kalapin bana bansay ke kerting jong ukertong na kebenta banya kunye ke election na soyong constituency kabala boteng hadin ke jingklat no uba HDR lingdo katba ke jingksaj election kadang ya chaprang. Habai Crench kelat pathai Khubor u General Secretary ke parti Dr. Jamino Mautho ulai thu bai ke kerteng jong kertong na soyong constituency ke parti kan sepen bena haka arpusan trik Lber arjar arpulai haka jingelang patba soyong. U Dr. Jamino ulai thu ru baka isi ke laya kren ru ye ki kam ke bede bat ke election MDC bat MP Lok Sabha ki ban long house nem arhajar arpusa. Ubak Jamino ulai thu ia kakam kabede bat kajingile persya jong ubak bindu lanong ya ukertong kaseng na nongkrem la IT hakajing start jong core committee ban shim ya karai. Uloong baka UDP ka buram bat nyokor ya ubak bindu lanong uwei ni kinong ya lambarat ba jong kaseng Shillong ki kam syakri pat ba jong u. Halor kajing ot na kibabun kiliang balai ka UDP ka kersyan ya ka sorkar MDA2 haba layat hat labiang hakapor election uba Jamino uloong namar bengim biang briu bantau sorkar tang para seng riulom klem da Shillong ya ka All India Trinamool Congress bat ke Indian National Congress. Iman dei hangni bagaktin timmen ka urlong ka bambansi ka thom ya kasang. Di wala ngilak ngilanti banyo si bon seat namar ngilak kwa mah bengin alam semengi kum ke parti ke state de henry ngihaban burom hi ya ka rai nak kalian jumpat ba ya ka mandit nak kalian jumpat ba tingi haban pediang hun ni ke ba ngiyo mo wala da ka de hat we seat ru tamba ban ong pat dia ba ngilong down and out ya namar kum ke parti nginang yai trehi nang ni syahmat nginang yai penklan hi ke parti nang ni syahmat bat hagni ke ski mdei tam bangiyo ya ke report dan bangi review ya ke ni ke assembly election arajar arpulai nilai keren ru kumno ban penkre hakabai dei bat ke ni ke election ke ban salong soyong nakadaw jong ka jingklan no jong i candidate jong i pa HDR lingdo kini ru gede ke seat ke bangila bilan team ha songsi ya ke jingklan no nakaliang jong i re nakaliang jong i ru nilai keren nilai ya keren ba hakabai dei bat ke ni ke election ke ban salong soyong bat haka arpusan cerik mendau benai bah in salong ke public meeting nanti bat ngin sa penbenah ya u candidate
bangin say nakalam jong parti ke jungi berkani kande haka arpusan tarik mentau benai soyong dia ke juga poru nakalam jungi nilai keren kumno bangin penkria ya kene ka election sebagai district council keman Shillong la simsnam dia ya kene ru la IT haka core committee jong ka parti ban berkat haka nur komban ya caprang haka wede berkani kecing penkria ya ka MDC elections la simsnam Baca kawai ke bangi layak keren ha kelong ha wede bat ka general council jong parti di kemopiatif ba mencipsnem ka kadoi trik jong penai September ngila dewan pelong ya ka general council tambah nakadau jong keting don no jong di assembly elections di ngi haban postpone no ikani bat ngila ya propose pan pelong ikani ka general council jong parti UDP how benai mi mendasna di kita kide katu kat ni ki rai ki bangila sim nakalang jong parti jongi hakani pi nakalang jongi kum ka parti ibu iba bendu halor tambe namar belai ba bendu ilade we na kinong elam aga parti ma balarim ha adon ndu basdang jongi parti de Henry pade ilong ru chief advisor jongi parti de Henry short election nakalang jongi kum parti ngilai pen kriya mo man say ki candidate na ki constituency ke beper de hadian ke jingrai ke bastar nakalang jonga state election committee las ngodai ban aino ya ka ticket say way pat mo i candidate ke bala wan ban peneso bat ngi ba lambor malngen de le se de nak tahu ba nakalang jongi ba bendo idon kita keting smursi nakalang jongi ba nakalang jonga parti ba iklam ai ke parti tiket ndeng na syukwa bandong hang ni mndi bo ang bangin kwa iba bendo bangele election i ong iba bendo bele pemele na i Shillong mo kamal ki lamukra constituency kamal ba katur gede ke constituency ba ilan job teng ya ke election tim mndi bangi kham ni i bangele election ndeng ong i ba bele pemele na ka i Shillong de akabai de bat kenika ke action ke ba nakalang jungi ke parti ni berkat ke ba di ben bendo ya kata ngin saya keren hak core committee jong parti bat ngin saya berkat ke ba hatam ya bangin le nomor ba nakalang jungi ke mga ong bangi bureau mi nomor ba di senior leader jong parti entre ke politics bat kamtam hak ba di ben election ini kita itu nakalang jungi saya berkat ke ba hatam ya sacrifice bandon haka yang persya tegejing kini ke mami pada bahadian bangidon haka yang persya ngla sacrifice sansnem de belai pada ke UDP naga prasid ka hiar sedang dursi kata ke tegejing kali ke pi bohon kemia kali ya kan ni mentah ki ong belai pi don sarkar belai pi don opposition ngila don opposition naga to por arajar kalah do arjar kapra naga prasid ni hiar sedang dursi Henry ke Sultanat mentah pada kelomba nak riusin ni laki usah kan riusin tinggi kemilenti bangin job ena soyong ru bangi kemilenti bangin seleb ha ada district council election pada MP election ke bangsawan ni anti MD pi ke lalen moh mentah lawan second new dispensation ngi hampan berkan ke ke bahatam ya ke parti ban move forward nasyukwa ban ong hang ni nomor ba kala don ke jingken tho yangi ke parti balai ba kala banya snop yang bat ke NPP nasrai ke de ke ta ke jingkeli ke ba pia keli na kala ke jampi de ngang nasyukwa ban ong dang ke wei i na kala ke jongi kum ke parti lengkap bat ki wei ki regional party ro ki wadang ke state jongi hadian ke ni ke election kala don ke bersyak di Henry terberkat himopi ladangi don tangkat kendai ngut ki MLA naki regional party akan urut komgin ya thau sarkar ladangi thau ke sarkar kumnong ya thau lang bat ki weki national parties kum ka TMC kum ka Congress party bat kum terjar dengan hatrai ya kan dia lu ki ban song thu ba
ko alternative government men kene kalong ka ba man ong tang na kaliang jong ka regional party man thao ye ka sarkar kalong ba nomor bali pa ba la ai te ka mandit la ai ka rai na kaliang jong pa de khat khandai ngut to ong pi gini thao sarkar ki de la dang ye khle lang sabat kini ki national parties kum ka TMC man ka INC to berkhan mo pi kita ka sarkar kan long ka bakum no kadon ke jik persyang nomor ba men kene kadon ru mo ka jik pensngo na kaliang pa ba mi kwa ka sarkar ka batmai bat din kini ka taw ba na kaliang jong ni kum ka party du lai persyang hi tama kam de ka besuk tinggi haban sung thu bat ngi haban sung thu ini ka wei ba pa la ai ka rai tinggi haban dia ni ka rai pa ba Uba Michael's aim President ke KSU House nyam khat khandai spa nyopu khandai ula plat pat ba ya ka documentary film khat khandai spa nyopu pra KSU Shirta jong ka seng KSU ha ka arpho tarik Lber ha State Central Library Shillong ha ka ni kasngi ka KSU ka lakinjo sha ka sabu sans nem karta ha ka jingya linti jongka Uba Jeffrey ubalong uko founder General Secretary House nem khat khandai spa nyopu pra ula donlang ha ka ni kasngi Kini ke documentary film ka shat phalang ye kijing tere jong ka KSU NAKA benta ki samla puli kijing job bat kijing ba ka seng ka ye kendu ha ka jing ya linti jong ka bantre bat chakri ye ka jat benreu ha kini ki sapu sans nem balalit no lapoi shikani ka jing lang palat pai ba ye ka film khat khandai spa nyobu pra KSU Shirta de kinong yalam berim bat ki bahadu menta Kilok kijor, kilong kemi, bat kilong kenyi long kpa, kibelaju ai mensim bat kersyani keni keseng, kilawan sakilang hakani kesngi. Usamla lambok star marngar, Presiden ulakren matpang bat yathu lingkot ye kejing lumthup ye kejing ja kat bala ban yo jing tip, bat kala shimpor sansnem ban penbi ye keni ke film ulaong. Rei lanang mi, kisamla nong ilam, nang Khubor sa Khubor, ban long, Haju por fis nam dengan jai penriu, khantam haki por bajuat. Jika kermen ba nangni sekhman, kejingele le karang serkhe. Markum mafi menta, kibawan ban hiat mai ni, kidai jai penriu, kinyam. He belong radical. He belong aggressive. Jika jingle mentari kanang jur susu. Dia kongka union ru ide banang ban improvise. Hakat kom jungi khun jungi. Jika dia ru kapur ban kampan klan terpeng susu jung sunrang. Hagi benta babun. Marba Kini Khubor berawan menabar ndai tang pilong patrilineal. Kidon ru kinyam ngatrai ngamradan kam pensai vi kibelong agresif kanami Khubor. Di kum union ngasumo ini ban improvise no kom berhat kumdong ini khun. Kenang ba kan yo kanong kenang ba jai penriu. Kan sengai bat kaloi pateng ru kanong ba pernah. Ngaskuaban Sekintian jawaban penkon ngaskuaban recollect hak porjungi baikong alfilian orang Vice President hak por maralo Presiden mga ngaskuaban suan penkon mga fi ba ngatrai di iway baslur tam riukan thay bakit yung union hak por Kadang Khubor lagi, aku Khubor belum DC Java. But Java lagi wali DC belum. Aku berlatih ni student, berlatih lah sejil ni. Aku yang sini aku office jom Java. Ilah kawang nak astri, you Java. Nampak bukan reak tamat ngatrai lapat kasih. Jangan sekolah belum kawai. Belingai kini nuksa. Bakum kejai beri uripai. Hidon kampulan kecil terilang. Hapdeng kirang ba bat kilong kemir. Kisamla kan teh, kisamla senang. Man pentulun yang ni kam, yang ni kelungkur kia
jong union ti tang ni kentien ngek skam hakpo jingalam jong KSU kinang mi sibun kinang yalam bangkit silkam nantak lawai jong jaj beriu Kiriunget kabalang Presbyterian hakas ngi ublay ka khat khandai trek Lber kila tuat syagajinga seng sinot rangba jong karib hoi Presbytery kaba arpusan kablalong ha kabalang Presbyterian nongpo khat Arlingdo Shatei district bat kabahap po karib hoi Shatei Presbytery halor kapang tunang yalam yangi ko kenrat kini kajinga seng kalasdang naduk ka khat santrik Lber bat penkut hakas ngi ublay ka khat khandai trek Lber Hakajing sing step hakapor shipho buji lasdang da kajing ripen hem minsim na karibhoy sinot standing choir. Ka Khubor na kaktin ublay lapen priang do Reverend DC Haya. Hadin ka Khubor babha layo ikajing roi choir na ka RBP Sinot Children's Home nong tulo Mathan Presbytery CE Union Ribhoy Christian Fellowship Shillong standing choir nong tri nongpo Presbytery KGP Sinot Sepngi. Hakapor no paisngi ya ka Khubor na kaktin ublay lasam do Reverend BR Pamshong. Bat labot sa kajing rai choir na kabalang Presbyterian nongpo, maubo Sarkrai Presbytery CE Union, Ribhoy Mi'ngi Presbytery CE Union, standing choir maubo Ribhoy Presbytery KGP Sinot Sepngi, bat na ka RPP Sinot standing choir. Kani kajing seng sinot hanong po kalong ruban raki kalingko arpasan snem jong ka sinot ribhoy kabladap arpasan snem menta. Kami kalong jadi ya kedur baru. Play kami ke burung tu kedur batu jelong tu. Batu akan kita lepas ketemu malah kemudian di bawah. Apakah burung mulai kadang makan itu, kadang kejin baik, kadang kejin berhenti, kadang kejin berhabat, kejin tenang sudah. Nyui atau burung mulai akan kejin lalu berhenti jam kawan kawan mulai itu. Akan kejin akan kejin dulu. Layu ia kena burung kejin jaga berjaga kejin suri. Layu ia kena masa saudun sunai, tahu Elia haulum horat. Daw brai Yesu hau long kejing latur layu iru da diwei dijinja pada diwei dan kejing iya ka burung mulai kalau tangkum hakai yet bab berumur kapau Yesu yang bang kejing iya ka dur mereka burung ka bapau ka rautan ka layu iya ka percaya para kowe kadai kata ka balaja sisen ya pada Allah Hakim syak sitong batu tinggal ke kemudian demi. Nama kata hakim syak sitong batu tinggal ke kemudian itu. Kata hakim dia berkoi dia takkan kepada senang hal kemudian yang ini. Dari hakim dijaga kepada sistemnya pada Allah untuk berfungsi. Bukan itu. Walaupun dia kata bahwa Paul jadi bang juga kalau mereka ya kamu tunggu hak dengan bat dengan pendak dia kata kabulung mulai nama kata kamdai kata kepada dia tidak salah kamdai itu kata kepada hamba mereka dia kata kepada dia berhak yang kekam kepada dia mereka kepada Laradon, ke pengilah pemilih, ke burung ke mulai, akan riboi sinat kadang ke ngelak ke kapan mereka. Gatung ke kuat, kayung. Dapat klaim mana om Ukraina. Emelak pandai, nilai uji akan ke burung mulai, akan ke ri ke begini. Bagi palang hane hari kasih batjanda. Yang fahal kasih dan dia roker tenjong. Uleng raging stare, ubahkan dekajing air. Tungin roker tenjong, tungin kecil nam ya.
Ulat ke Meghalaya upagu Chauhan ubadang syutung syen ke Sorkar India hakini ki kendap tayo ula kren pli hakasin beningkong ya kedor barmang pisa ke Jylla da ke ketin Hindi. Presiden ke Khasi Students Union usamla lambok star marngat ula penpau ke jing lengo ba ke Sorkar MDA tu kamshim la penkre ke jing kren jong ulat da ke ketin pareng kabayas ngau lang da baro bat ai ha ulat ba unpuli ya ka. Uni undang yalam ke KSU ulaong bekipat pak ke Meghalaya kipat nang bat ngau ke ketin Hindi. Ulaong ke Sorkar MDA keladiban ngau ya kata bat penkre ke jing kren pli dorbar jong ulat da ke ketin pareng kumbal jule lem kiwe kilat ahshwa jong uni ubamenta. Dei ke Sorkar MDA tu kaban pasiau ya ke jing ngau jong kipat pak ha kitendong skor jong ulat ulaong. Di Siwan jong kiwe pat jep reu sa Jylla jong ni. Kum kita kinong pej nong kami kam tam kaduk pri du jong Jylla mengitip kumlat jong Jylla. Aga jing sisa ngikwi nanti buram lem ya jing snow kam tam jong babun balang kam tam haga jai kuntung nyutrat jui galong kebacuat du kata ngasuku ya ketaktin. Ngidei ga jai benreu karpang ba ginak kwi nanti ba Sorkar India kan itu no ya katin kasih kerong ka knet kopra andai kumakalong bakajiam tak singil sloba acaka bun sang gumnu ban kren tin kasih andai peruspa kan ban yaktin macam ban kong likata dari nagliang tu kaseng sloba udah ni program lang ya kajing sloba bun balang khamtam ya kacak ndu mitra ko jumi kaba suku banidan la kijong gredi doktor pat kebun balang di keren di kalau nggak baik itu tata ban suku di ngenam keren kam jerong andai anget ba pat ba nong ngatrekin sai pekin saki ya komlong koman bat kini kijinjian aku por jiak ni semoga kadai Khubor ini ban hapat perkhat kadai Khubor ini ban ngam jeliu bat kadai Khubor ini ban smutu i kita jinglong cuman bijingjia nak Khubor gajak be kutungi yo paj ba ka ai bajia bolong ne jadi sngo ba taga gubernur adres kalong kukuran naktin Hindi hentai ajing sa ban kerelang naktin ka ba ya sotu lang tang katak ni kwa ban ong nakden persen apa udon ni ka Jylla ka jumi ka ba babun balang hi nginda suku tan ya kata ketin Hindi alis long bay ban keren naktin ba ya sotu lang kata wa ka Jylla ta jing smug mana selendat ka smug nu perkhat nu tangan pala panong ye dari sudan ke jing smug ba kajing anut ke jumi kalong ba kumabun balang di hak wa ban smug ayu tolat jong Jylla ukuran Jylla ukuran tim ye ulang kan ha sebun ba ta tim ulang ni kalong ba ta ketin English kata ka pengikwa ba anut terang ba nam galong sar kata kajing ye keren masuk ulang khamtam kat kajing ba ba ngam kejing sa syukur ndai kejing angnut nuduk kejing poru ba belaing hap banyak wat maka kejing klik ba tajam tolong bae ta di kasyong pat haki babat ulakam jong sinsar kada romanta ayu ki pen snow ba ayu ki keren spang yoglat te Jylla ai maki ki hap an ajumul ba Jylla nam ta kejing jembiang ba ulang jong borok kata meng skua ba Pli dorbar mang pisa ulat pagu Chauhan de ketin Hindi kabal pelong yu ba Arden Embassy Moit President ke Voice of the People's Party ban mi no nakayeng dorbar thawan Khubor. Kinong yalam jang Confederation of Free Boy People kilapen pawi ke jing sngosi ba jing lingo e ke jing le jang uni ulat. Ka Confederation of Free Boy People kala dawa ba deben ithu khmat bat ban penrung ye ketin Khasi ha ka kernit bapra jang kariti senshar. Ka Confederation of Free Boy People kala kershan bat yaro ek jingmi no Khubor jong ba Arden Embassy Moit Maria yo asngau ye ke jing kren play jong ulat da ketin Hindi ye ke dor bar mang pisa jong ke Jylla. To ni NAKA Confederation of Free Boy People ni dap da ke jing sokhya ka bakhrawa man da kasni abang ye ke jing kren jong governor da ketin Hindi apa ka yang dorbar thawan kabre ka dorbar mang tengka kabangi kum kaseng i persajur ban i penrem juru ya unu governor ya kata jingkran ju ya Hindi yang tepo ka yang dorbar thawan kaba kum ka jaj benriu hi boros kata kala angnut bat kala dawaru
ban pen urlong no ya kimat jingdawa jong jaj benreu ban penrung ya ka keten khasi ya khnit ke bapra nadu arjar khat pra la pas se resolution ban penrung ya keten khasi ha khnit ke bapra re hadu mentaru ngimsem lai ba ban pen urlong re kendet kensan mentagasngi masin sedang ganika dorbar mang tengka ni ui penban bautu gubernur on keren banda ketendi hapo sket apa ka dorbar mang tengka ke ba wat wen ge mele ubadan hang teiro ngaban ai ge jingkersan ya ge jingmi no jong ba arden nang te na po ka assembly naglang kasang so hi ban ai ge jingkersan wa yo ba arden ro blakloy ban mino nang ketika assembly hakanika singi ba mata te tang kita hai naglang junga so bon penramjur ya ge ba kren gubernur hapo po ing dorbar thawan Bat da kitu ki Khubor ngila poisha kabakut tat hadu bengine syambiang kublai shibon.